Küçük vererek şu aldı yak çunkur. Boyunda küçük emekes çok öylesin. Hop Mayra şey. Ay. Sen emne kılıp жүрөсүң Suzi? Emne kılma oğlum. İştep durum. Ispasatıl bol. Eldirdi tutkar. Кыйраттың? Анан ошончодон ошо пляждан жумуш таптыңбы? Сен иштеп эле ошо жактан жана кыздарды караган эле жүрөсүң да, Kayıp bildin. Kayıp bildin de koyayım. Kayıp böyle yaşına kayıp akça tavayın senin bakayın da böyle bir жүрөм жөн tutacağım ben. Aç kıstamay. Suzi бүгүндөн калбай келип калганын уктуңбу? Болбосо мен өзүм барып сууга чөктүртөм сени. Mayraş. Ben bir aydan keyin aylığımda alam da. Anan aylığımdı algandan keyin sağa jana sayma 500 plus o TV degen tarifin koşup bereyim de atpayım be. Bu tarifte degen var eken 5 online kino açattır. 220'dan aşık telekanal, televizordan YouTube, jirga video televizor görüp ele oturasın da be. Ben sen öyle atpayım, sen jirgasında. Чын элеби? Мен анычы сен жок эле коштуртуп алгам. Аның деген болгону 1280 сом эле турат турбайбы? Koy Mayraş ben işteyin ha. Davay müşahit etme. Suzi! Çokmuş. Avala şu götürmen. Östüm arımı alayım. Gelingizler, hoş gelingizler. İyi görüp kutlu olsun. Rahmat. Melih, girerinizler, şimdi sap gelmeseniz de Girіңіздер. Баса ұмытып қалған тұрмайым. Бұл сілерге. Жөнеле қойсаңыздар ғой оқи. Жүріңіздер, енді залға мәселелерді іштек алып келген мескенді ойлағам да. Жүріңіздер анда жақта залға тұралы. Сіздер столға қарап отырып тұрыңыздар. Біз азыр келеміз, батыр. Аз батыр, конверт санағандайсың, мындай аз бір нәрсе алып кешіп қалар. 1200, 1400, 1490. А мне үшін именно 1490 сом? Не, 10 сом жолдан жоғалтып алдыңар. Эми сен конверттерди алмаштыра алган турбайсыңбы? Биз башка белек алып келгенбиз. Аз. Мына. Бұл деген чексиз интернет жана байланыш менен 3 сим картасы 500 мегабит секундасына чейин зымдуу интернетте ТВ анан 5 онлайн кинотеатр бар үй бүлө премиум тарифи да. Ошондо эмне сим карталар элеби, Жүріңіздер, құяңа да. Құяңа отырамын. Мына бұл сілерге үйдегі интернет анан телевидение үчүн залга отурсак болобу эми? Ой, баялы айтпайт белеңер. Болот, конечно, жүрдүр залга. Залга. Эке, күнүн жол кетти, не чыгырдыңыз? Оке. Короче, мен 2 күндөн бери үйгө келе электим да. Азыр кирсемчи, жеңем өлтүрөт мени. Мен менен коштошуп коеюн деп чакырдыңыз ба? Ооба, жакшы киши болчуңуз. Сагынам го сизди аябай. Жок сен менден биринчи киресиң. Жеңе кирип барып туруп айтасың. Эмил байке 2 күндөн бери телефон таппай атыптыр. Нерв давление титиреп калыптыр деп койсоң. Сен түшүн. Жеңе, Эмил байке келе атат. Иттей нерв болот, настроениясы жок. Көрсө 2 күндөн бери телефон жоготуп издеп, ошону издеп жүрүптүр да. Нерв болот, келтир. Ошо чалсам албетте өпкөсүн үзөйүн деп аттым эле. Жок, өпкөсүн үзбөй туруңуз. Үзбөй, шашпай үзүп аласыз. Тем более мага акча карыз, азыр үйгө келип туруп берем деди го. Телефон таппай койма. Өлө нерв болдуң калчыдагына. Мейлем телефонумду ала аласың, мунун акчасын бер. Карыз турбайсыңбы? Канча карызсың? 15 миң карызды унутуп калдыңыз ба? Жок, унуткан жокмун. Ооба, берем аны азыр. Тем более тиги мага Ошкадан переходи на комбо деген тарифти кошуп берем дедиңиз ба, акчасын төлөп. 2 комбо опцияны бекер кошсо болгонбу, айтканымды эстеп албайтам, бирок кошуп берейин, ооба? Башка вариант жок да сизде. Алло. Эрмек, мен телефонум жоготуп алгам, менде телефон жок азыр. Давай. Жалгызым. Yo'qam. Yo'q, qasың, Ya, aka tirikchilik qilib odam. Bu O'sh shahrining merining rahmat.
базарды снос кылып, мындай зданиялардан темирлер чыгып, тиричилигибиз мощный болуп атат. Анан эмне кыласың дальше? Ака, жүзөңүз. Брадан, мына ушу зданиянын снос болушун күтүп атам да. Ушунун ичинде толуп турган темир бар. Укам, бул Үмүт соода борбору бул здания снос болбойт. Базар снос болду, бул болбойт. Бул иштеп атат. Бул жердечи сонун кийимдер бар. Төрөлгөндөн баштап 16 жашка чейин детский кийимдер сатылат. Анан акция болуп атат. Анан дагы сонун 99 сом, 100 сомго чейин кийимдер дагы бар, укам. Анан 1-августтан баштап школьный кийимдер келет. Сага кийим алып берейин жүр андан көрө. Брадан, эмне жаш бала көрүнтамбы? Эмне чоң кийим кийемди утасың, сага ылайык кийимдер бар. Жүр. Эмне кылтасың? Бетим кара болуп калды, ошону жууп атам. Сен жуа албайсыңбы? Жуба. Сен да байбысың. Вообще мощный. Жаңа албадым мынакей. Вейне. Берші бір айда берейін. Көтөрө албайсың бұлчық. Эмне айын отасың? Кандай айны көтөрө албайт бул амай? Бітірленбече. 500 чыгабы? Бешікте 100 элем. Анда 300 чыгат экенсиң, көтөрө албайт, жарасың дөңгөлөгүн. Бұлчық. Жарсам алып берем на. Эркекче? Эркекче. 100. 100. Мин. Так, Тулпар мото. Бергеле. Короче, бияктын качествосы жакшы экен, документтер менен берет экен. Анан дөңгөлөк жарган үчүн мондан бир да алам. Замай короткий нервы, могул скутерден бир да алам. Кандай экөнү? Бирөөнү эле аласың. Эмнеге? Акча жетпейт мен. Акчаң жетпесе, рассрочкада кор, ошон үчүн экини алып атам. Так, шлем кошулат экенбиз, давай. Залетаю как на праздник, прости. Курсак сонун тойду аз ушу жигиттер, рахмат. Мен бата берип коеюн анда. Ушундай чоң досторум, ушу рахмат сиңарга ар дайым ушундай эле мени сыйлап жүрө эле, күчүктөрүм менен, алтындарым. Мен албайсың уште. Бата тура эле, бирок счетту 3кө бөлөлү эле. Кандай 3кө бөлөбүз? Мен бата берип коем. Жок, бата го Үчөөбүз жебедикпи? Үчөөбүз төлөйбүз. Жөнчө. Кандай 3 төлөйсүз? Эчтеке жок, монун барын өкөң очой пилдей болуп урдуңарбы? Битирилебиз. Кандай битир? Былчык өзүң жедиң, өзүң төлөмө. Битирленбечи? 6200. Мени төлөгүлө мен жебедим. И брашка, короче, по кайфу картинка сделай, как у Эммануэля Любецки, знаешь, типа композиция, там вот контровой, мантровой, да? И самое главное, короче, вот это лицо размытое сделаешь, и ой, братишка, у тебя уже лицо размытое, эй. Короче, потом типа хромокей сделаем, да? Ассаламу алейкум, братья и сестры, да. С вами одинокий гудермесский волк Зелимхан и иссыкульский пингвин Ковальский. Короче, у меня с ним для вас объявление. В городе Бишкек строится целый район под названием ЖК Олокон от компании Кудстрой. Там 15 гектаров территории. Вая, братишка, ты эти масштабы себе представляешь? Ты эти 15 гектаров за 15 лет на своих коротких ножках не пройдешь даже. Валаги, там абсолютно все условия для комфортного проживания детям, старикам, животным, карликам, гномам, хоббитам, нефорам. Вая, братишка, ты вот свою рожу убери, он сбивает меня с мысли, вот так сделай. Все по кайфу расположено, ухожено, облагорожено. Там будет все, кроме твоей рожина. Кстати, про рожи. Недавно у меня подписчики спрашивают, что это вот лицо традиционной кавказской национальности делает рядом с этим сморщенным лицом нетрадиционной ориентации. Эй, Брашка, точно нельзя говорить слово «пи***ас», а то вот эти вот традиционные ориентации... Ты подожди, не пересекай, ты. Короче, смотрите, внизу там вся информация, ознакомитесь и успейте купить себе квартиру. Все, вырубай, Брашка. Ты, когда я говорю, меня не пересекай. Ладно, братишка? А то я твои глаза вырву, и там тоже кое-что вырву. 2 руки, 2 шарика, антистресс могу сделать. А еще хуже, я могу тебе вот это колено, видел? В лицо вот так. Шарпей сделать. Давай, нормально. Новый масштабный жилой комплекс Олокон от компании Кудстрой. Это не просто жилой комплекс, это грандиозный...
Грандиознейший. Грандознейший. Грандиознейший. Грандознейший. Грандознейший. Вақтаке пока уровень. Гендерошник. Гранд. Мазер. Грандфазер. Гранд Чероки. Бахтаке, давайте английский райпслаус. My English perfect. Грандиознейший. Бахтаке, английский понятно. Давайте дальше говорить о других перемышлениях. Ой, не знаю, он сказал, что забыл. Грандознейший. Бахтаке, сөзге уже құсқым келіп баштады. Да, здравствуйте, Александр Никифорович. Не звони мне, Сашка! Свина. Аке, жөн ғана зор деп қойсақ бой бе. Анда рәсті зор десек қандай болады, аке? Бақтаке, тоқтаңыз. Азыр да бір жол маған қол көтерсеңіз, мен жеңіме бүтін левый басқаныңыздың барын айтып беріп саламын. И дома будет грандиознейший скандал. Грандиоз!